Menya ibyamamare 10 bitemera ko Imana ibaho. Abenshi mu batuye isi mu madini n'amatorero atandukanye bemera ko Imana ibaho, gusa nanone hakaba igice cy'abantu bamwe na bamwe bazwi nk'abateisite batemera ko ibaho. Mu batemera ko Imana itabaho harimo benshi mu byamamare, gusa hari 10 muri bo bazwi tugiye kubagezaho. Ku mwanya mbere haza uwo bita Natalie Dormer. MSN ivuga ko uyu mugore ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza kubwe ngo niyemera Imana, gusa akaba nta kibazo ashobora kugira cyo kuba yasurwa n'umuzimu akumva uko bimera nk'uko yigeze kubitangaza. Ku mwanya wa kabiri haza uwo bita Rafael Nadal. Uyu mukinnyi wa tennis ukomoka mu gihugu cya Espagne kubwe birakomeye kuvuga ko atemera Imana, gusa akaba yifuza kumenya niba koko ibaho. Yunzemo ati ni ikintu gikomeye cyane kuri njye kwemera kwibaho. Ku mwanya wa gatatu haraza uwo bita Helen Mirren. Uyu mukinnyi wa filime atangaza ko yibona nk'umukristo wizera ko Imana itabaho, gusa akaba afata abantu nk'uko yifuza ko abandi bamufata. Ku mwanya wa kane haraza uwo bita Brad Pitt. Brad Pitt yigeze gutangaza ko atizera Imana ku kigero cya 20%, ndetse akaba yizera ko ku kigero cya 80% ko nta kintu cyerekeranye nayo kibaho. Ku mwanya wa gatanu haraza uwo bita Angelina Jolie. MSN ivuga ko uyu mugore uzwi cyane muri Hollywood yigeze gutangaza ko ubwe bidakenewe ko Imana ibaho. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwo bita Keira Knightley. Uyu mukinnyi wa filime yigeze gutebya avuga ko yaza kuba atari umuhakanyi w'uko Imana ibaho, yari kuba ari umugaturika hanyuma akava mu byo yivurugutamo byose agasaba imbabazi. Ku mwanya wa karindwi turahasanga uwo bita Morgan Freeman. Morgan Freeman yigeze kuvuga ko abizera ko Imana ibaho birengagiza ko isi imaze imyaka 6,000 iremwe. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwo bita Antonio Banderas. Uyu mukinnyi wa filime yigeze kuvuga ko yemera ko nta cyerekeye Imana kibaho, ndetse ko n'abana be batemera Imana. Ku mwanya wa 9 haraza uwo bita Jodie Foster. Foster yigeze kubazwa niba yemera Imana, asubiza ati ni kuki mwansaba kwemera Imana nyamara nta kimenyetso gifatika cy'uko nshobora kuyibona. Ku mwanya wa 10 haraza uwo bita Fernando Alonso. Alonso usanzwe ari umushoferi wa Formula 1 yigeze kuvuga ko nta mubano afitanye n'Imana, ndetse ko atemera ibyo kuba buri wese agira urwandiko rwe. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.